Hello guys, welcome to Phrung Kaham from YouTube channel. Okay, tini bo do ke chung nai le na tini ke amro no sayek nari nai. Je especially YouTube bar ke unge to na YouTube channel tu to ne rombo ise tini bo video le. Ake tre je samuna ya rombo ele na ro video na ya phono to mai nai kyar ko. Je YouTube bar ke unge to ne ro ba channel tu ye to ne rombo pando ke ha important no nangmo ke ni nangmo ke ya ko unge to me asinke. Kepai mo asing kele nangya abole arpo je Kheyag poro ba kheu nei sia ko ke ungi tune rombo pando ke tini yo no phnu yeri nai aboket mai ke US tax form ka abo US tax form no Brekhe submit ke nai Brekhe fill up ke nai abo joto suro naro no apa ha tini phnu pa yeri nai am khemu ni logi yo no phnu je rumya ko ke ungi tume asing ke naro nai snung mai nai akhe logi naro ke phnu lamai nai ka bon ba pandawo bo US tax form mo ke bo no scam ko live phai mo video balu thanu ka 1 month tui unok na ar ho ska mo saso pai mo se bo 2024 ni 31st December ni ska mo amo submit ke na hi ke bo sar po taw ko chi ha YouTube ni chi yo mail so phai phi ha taw ke 10 December ni chi yo khero nei nang na hi chi mail so phai phi mi ar mi doro ke ma khero na ra ke date by date info on je bro sama bo salso by date info se kenai chong to mo se kyar phone tini bo 10 December nim sinyo ma kenai ye mail so phi mon bo pando ki tini yo no kheri na tini ke 4 December ke tini bo December ne no ka sabri ma no ai info ke pai na ke naro Kheyag ko me asin ke video no nai to this step by step naro nai simai nai ake je jaha jinyo AdSense account kuri koro ba AdSense account ba abudi ke mahal link kuri koro le naro ma khen phono nang ya ke je bo US tax form mo ke bo no submit ke ya sin ke 30% no ni je income mo YouTube jinyo abo income mo aboro ni 30% bro time khre la ru nai ke ung ya sin ke direct ni payment mo se bro hol ke mayo abudi ke ye bro ni je mail bro ni notification bro ri yo Kabun bo pandao ki ye joto je YouTube an tune role nango bono khini jong YouTube ne ke ha YouTube ne for rules and regulation to bo abono je Brekhe updates pai Brekhe ye bat ma khe nai so pai abono jo time to time no follow ke ye jai ke pai ni no ke ong ya sing ke chini jo ma khu por lai ke ta sing ka bo yo go chin thio khok chi mo so pai mai yo kabun bo pandao naro ni for je channel to ye YouTube jiyo income nai bo pandao ke ye no ni channel available ngi to me sing ke naro bo samono dai predo ke di tinai logi no naro ke la ri ke pai to jo asu ko bon se man ke to step by step nai leina US tax form Brekhe submit ke nai abo joto suro no ke taw no mobile by ke ye phung nai laptop ke man ke ye mami ke ba ma bro mobile sa use ke nai ba man ba pano tini mobile no no phung pai ri nai Brekhe ke nai ke taw no mobile screen no tin thanai naro nai to ni US tax form submit ke nai ni ba pano wo jong poi lawa chini Google Chrome browser ko sa mari nai naro nai nokna boro antio Chrome browser tongo ke bo Chrome browser no po janjani khusai ri ke bo Chrome apps bono khusari nai khusari pai ke naro boro search or type URL ni tongo boro naro suidi AdSense login ye ke boro ang suiri nai AdSense login ke bo dekhiye AdSense login ni suiri ha AdSense login ni sui pai ke bono naro search ke di search ke pai ke nai de boro nai no nai ke tre tha kau naro bo mobile bai samung tangi to me asin ke Chrome bo samchi samung tame asin ke poila naro desktop site select ke mala nai desktop site select ke nai ba ye jang saka naro 3 dot nai nukna dot ke kong tham boro click ke di boro click ke pai ke to lawa desktop site hin tongo bono naro bo ain dekhiye tick mark ke ye la di bo tick mark unya kong ni ta sin ke abong ya ke naro ni mobile lo samung kama ke tangma yaw nai ke bo desktop site mode ke ye naro samung ma ta nai ke ba inte already select tong payo abon do panda boro ang trewa ke ni nang ye ke taw boro desktop site mode ke ye bono samung ma ke nai ke naro nai no nai bo dekhiye borok bangma bo dekhe site phainai naro AdSense login ni suyer tu paimon ya go ke chung mama ke nai jangbo saka thawni bo narom chumi asing ke boron ching direct naro apps download ke ye Play Store ching apps AdSense account apps download ke ye boron jibo samung ke mayo inke chung direct website do ha ye chung boro ke nai kabun do pando ke chung mama ke nai bo second ni naro nai nukna bo Google AdSense login hin tongo e bo bini website address ha https://www.google.com ke boro jumbo Google AdSense login mo boro click ke marne ke taw boro click keri nai ke boro click keri ha boro click ke chung sama nai singnai
ke boro tawo already ani mail boro login to mobile lo abon ba pandaw ke ye bora gmail login to mon ba pandaw direct bung boro tui bi phaiha naro no ni mobile lo gmail jenaro AdSense account khusamo abo gmail bo mobile lo login kurin ta singke non mobile lo login kurin ta singke aboro no ni gmail bai password sayo nai gmail bai password sayo naro login kemenai ke boro ani gmail password maro ri to naya already ani mobile lo ani jabo gmail address login tongo ke boro bungsa sa automatic na tui bi ha ke naide puila ke bodi ke interface phainai ke tau ke jom mama ke nai naro nai nokna sa kau ponok chau ma ke ye color bo zoom ke nai bodi ke naide action require here to there is something to check in your AdSense payments account ye boro soito ke bo go to payments mo po direct jong click ke mayo ungya ke bo jong mama ke nai jang saka am khro khobai naro nai dong nai jang left side khobai bo bing ke kung tham tongo bo boro bo jong click ke mari nai ke boro click ke pai ke jang bo payments mo ma nai ke taw bo payments mo click ke ri ha payments mo click ke pai ke bo payments info to bo payments info mo click ke ri karo click ke pai ke taw jong sisa ma nai sing nai boro won ke taw sisa nai singrana taw bung login boro khosai tongo ke naide boro bodi ke khosa pai ke naro srai nai phono nukna bo saka o suye tingo bo chau ke line yo naro nai nukna submit new form hi tongo inke chon mama ke nai jang bo sakano bonang sisano no zoom ke nai bo naide bodi ke borot mai soy boro simoke your tax form expires on December 31 2024 Google may need to withhold up to 30% of your payouts or whole payouts completely until you submit a new tax form and it's approved boro soyu ke boro browse samoding ke 31 December 2024 oke je skamo tax form nung submit kemo abuma bini jora paine ha arumi Google jio ke 30% noni payment whole ke mayo ba deduction ung mayo yake bom completely noni payments pono whole ung mayo abon ba pandawon abo submit form no tax ke form no submit ke ye approve ke ru di ye boro soyo ke abon ba pando chong bo tax form no dai submit ke ye approve ke ya singke chong bo 30% payment deduction nai aketre completely chong maya phonong khok mayu abon bo pando chong boro bono dai free ma khenai ke taw boro naro nai nokna ke taw chong sisa jom ma khenai ke narom chumia singke bo submit new form mo boro phono click kheri mayo ke abon in bikhui abon iskango taw sa sione ma khem jang bo sa ka naro nai nokna sa ka taw bo YouTube account sinto payments account sorry payments account sinto tola YouTube India be ko tomo nai nokna ke boro click khedi boro click hepai ke naro bo India US dollar hinto bono no already bo select phono to nai select ung yaun tumi asingke naro bono select kedi India US dollar inke bodi ke tawo je bo India US dollar mo bono select hepai ke jung mama ke nai tolawo ma thang nai tolawo naro nai no nai time po je samo submit new form boro direct kemayung yake bo jang tolawo naro nai de bodi ke tong nai bang ma boro ke ha setting tolawo tongo setting ke tolawo ke manage setting tong ke bo manage setting mo click keri de manage setting mo click hepe ke tawo chongsa ma nai sing nai ke tawo chongsa nai sing rana ke nai sing pa sing ke boro nai de totally jes kangwo chong US tax form submit ke ma bo ni details pa ha completely boro phainai mono naro naye pore mai nai noni email address je noni skangwo AdSense berke US tax form submit ke abo details sui moro joto so inke abono naye boro naro naye copy khemayo inke bodi ke jai khong pa singke chon mama ke nai tauke chungbono form ta submit ke nai bo pandawo bono tausa zoom kerano ke bodi ke naro nai no ni pa ha details AdSense tax form ni je details ke bodi ke tongnai ke chon mama ke nai chongka US tax form se submit ke nai namo ba naro bo tolaw nai nukna bo nai de bo nono blur ke mati moke ani bo bini secure ba pandaw se privacy no ye abon ba pandaw no pa apnu pai ya address rok maro joto so details le ke bo naro nai nukna United States tax info ye to United States tax info mo abon ni live ye pencil symbol tongo bo pencil symbol click kheri pencil symbol click heke naro nai no nai bo manage tax info ye option dai ko bimo khrang ma ke botolawo ke boro click keri de boro click hepe ke taw chongsa ma nai sinai taw bung login tong ke taw khosa pai ha ke khosa pai ke taw ke naro nai de boro bodi ke ye mono sisa zoom ke nai ang already 21 August
2021 wo submit kepai ha akai ni approve phono ha taun jora phona ro nainukna status approve hungi tongo kyarpho bo 31 December 2024 ni jora oke bo bini je validity painai abon bo pando chung ta form submit ma kheruk nai ke kheonai bo pando no taw chung phai tongo ke abo kheonai ha singke taw chung mama khelai nai puilao jangbo tolauna ro nainukna bo naide bo show text details and documents sing tongo boro click kheri di ke boro click kheri ha boro click khepeke joto supa ha jeskango breke submit khepai mo to abo joto suna ro boro nai mainai boro pa ha tongpayo naide bo details pa ha skang March 14 2021 approve mo 31 December 2024 oke bo expire onai ha bo dikiye naro validity phone nai nai ta bo pai khe chong tolaw ma phaiklai nai bo dike tolaw phaiklai ha singke par bo dike tolaw phaiklai di phaiklai pai khe chong boro ke ha bona ro nai nukna jang bo tolawo jang sisa thir ke manai chom nai submit new form hin tongo ke bo submit new form mo chong click ma khe nai ke boro click kheri di boro click khepai ke nai de boro bodi ke interface pai nai ke bono uchi hat pre bodi ke phai ke chung boro wo start new form hin tonai bo start new form mo click kheri di ke click khepai ke boro uchi tawe ha bodi ke phai phi nai ke bono po chong start form hin tonai bono naro kama ke pore nai ruk mai nai ke boro sawo 15 to 20 minutes time nangmayo bo form no submit complete submit ke nai bo pando yen ke chung mama ke bo start form mo click ke mari nai start form mo click ke pege tawo khusai phai nai form ta ke nai de tawo boro naro important boro ke gmail sai nai no ni gmail je bukti ma gmail bain rao AdSense account khusa bo ma gmail no naro boro select ma ke nai bodi ke ye ke bodi ke no ni gmail boro na ros taw mari nai ko already select tong pai ke naro boro bodi ke select ke di ke khepai ke not mama ke bo continue mo click kheri di continue mo click khepai ke taw sisa time la nai bo taw bung khosa tongo ke boro no ni password no ni system ni password ba no ni mobile ni password boro na confirm ke di ke taw boro ngai ni password khosari ha khosari pe ke taw bung sa sa no tuinaw nai chung sa week ma ke nai ke taw khosai tongo ongya ke bo password phono sai mayo gmail ni password sai asingke abonaro boro ri mari nai ke nai taw boro wo totally text form staw ni ma boro option phai thanga naro nai nukna bodi ke nai de ke naro nai nukna boro nai de bodi ke ye khosai phai ha ke bono chung step by step pa ha chung boro taw ma khelai nai ke naro boro ke ha ke nai de ke bo puila United States tax info ni ke what type of account is boro no ni mong phaine ke maja ma account ke boro chini personal ba individual chungbono select ma khenai ke naro bo individual mo select kedim select kepai ke next mo click kedim next mo click kepai ke boro nai de are you a citizen or resident of the United States ye boro songe o nungba United States woni ke ha citizens de baro tongnai bro de songong ke chunglai US ole tongya ba ke chungbo no mo click hemari nai ke no mo click heri ha bodi ke yem ke abo pai ke chung next mo click ma ke finai next mo click hepai ke third wo chisu bai phiom third wo ke chung mama ke nai bonaro nai nukna boro totally boro bodi ke tonai option ke ke W8BEN tonai W8ECI tonai ke bon W form type ke cho bo W8BEN okay this form is most commonly used by non-US individual ke cho bono no select ma ke nei bo W8BEN mo bono select ke dim modi ke select ke pai ke naro bo start W8BEN form mo boro naro click ke ye ready ke boro click ke pai ke to chung si sama nai simpinai ke taw si sa nai singrana trade maja ma option phaino maja ma details phaino abo chung taw nai ke ha ke ma ke lai nai ke taw nai de bodi ke form khosai phainai ke bo form bo naro puila no ni mo automatic nai no nai abo pai ke boro no ni tolawa business mo ma so no business ta singka abo naro boro soiri mayo ke boro kroi ha singke bo abo no be phono bera mayo bo optional se important ya rikhau ni nang moya ke boro country region or citizenship boro chung select ma kenai bo country mo boro naro click kheri de boro click hepe ke chung India select ma kenai chung la India ban ke chini India no chung nai select ma kenai India bro so thang ha India okay bo India select ke ha India select ke pai ke tolawo ke naro boro nai no nai boro no ni foreign tin hi tongo US ITIN or SSN hi tongo ke bo foreign TIN number mo boro ke no ni PAN card number stauri di
ke bono ria phono kaukre arbo naro boro no ni pen card number stauri mayo ke taw boro ngain pen card number stauri nai ke boro bodi ke staupai reha staupai ke chung tre tola ma thang nai ke bo tolau ke tele map kuri ka basu sipai ke bo next mo chung click ke mari nai ke taw boro naro no ni jan jane permanent address taw nai ma no ni para mung post office ake bukti state dotong bukti police station klai abo joto soro naro boro taw mari nai bo naro nai nukna boro won bo stay ake permanent residence address ye boro ke box tongo boro count tick mark kedim tick mark kepai ke boro country region of India tongnai kabo pai ke street address ho boro naro no ni para mo post office ro mai singri suidi ake tre ke habo tolawo bo line ke nuyo naro pa ha gotheriye no ni para ni je address umsa halau abo bo ke nim sio complete kedim abo pai ke bo city mo ke city o ke नाउ बुक्तिमा नौनि सिटी टाउन बुक्तिमा क्लाइ तोंग आगरतला दे धर्मनगर दे कांचनपुर दे आबो देखे जे तोंगमो आबो बरोस ताउरि दे आपाइके नौनि एरिया पिन को जादर का दो ब्रेखे तोंग आबो नारो बरोस ताउरि दे स्टेट के त्रिपुरा ताउरि दे के बो देखे ये नारो बरो पा फिलअप के पाए नौनि परमानेंट एड्रेस जे डॉक्यूमेंट ब्रेखे तोंग आबो नो कंप्लीटली फिलअप के दे क्लू क्लू के नाइए इनके ताओ बोनो आं दे फ्रीफुट आइनि के पाए रिने के बो स्ट्रीट एड्रेस मो बरो क्लिक के रिहा बरो क्लिक के पाए के आं बरो क्लिक खेपाइ रिहा सिंगे नारो नाइ नुकना बरो बुदि खेये ऑटोमेटिक आइनि जेस काउंटी आं सबमिट खेपाइ ममी वेहा सबमिट खेपाइ ममी बरो वेहा क्लिक खेके पा डिटेल्स पाइ थांगो के बुदि खेये नारो एग्जांपल बुदि खेये स्टाउइला दि स्टाउरि पाइ सिंगे तलाव फाइके बो मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस मो बरो टिक मार्क केरि दि नाउनि मेलिंग एड्रेस बाइ परमानेंट एड्रेस थांगा ओहा सिंगे मेलिंग एड्रेस हिमो खेये YouTube नि चिंयो जे मासु सामुनाये नुं बाइ क्रुंगलेउने हा सिंके नि एड्रेस व नुनो जे मा खुयौने हा सिंके आबो बुक्तिमा एड्रेस व हुइके नुनो नु तोंथियो सोरि रिबाय आबो मानो से बरो साइयो के बो मेलिंग एड्रेस फ जे चिनि परमानेंट एड्रेस तमा आबो नंनाइके जों बोनो फ बो टिक मार्क नारो नाइनुकना बस्तियाके बरो टिक मार्क खेरिदि टिक मार्क खेपेके ऑटोमेटिक बोसासा बरो डिटेक्ट खेलानै पाहा जे मातो इंगा पाइके तलाव बो नेक्स्ट मो क्लिक खेरिदि नेक्स्ट मो क्लिक खेके ताव जों सिसा मानै सिनै बरो व इनके ताव बरो चिबो देखे फॉर्म ता खुसाय फायो नारो नाइनुकना बरो व के नाइदि बरो के नंबर 3 ओके टेक्स्ट टी बरो के मा हिये सा नो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर ए रिड्यूस विथहोल्डिंग रेट हि के आतो तोला के यस आई एम एलिजिबल तो के बनारो तोलानि यस आई एम एलिजिबल नो बरो क्लिक खेरि दे बरो क्लिक खेपाय के बनो टिक मार्क खेदि इनके टिक मार्क खेपाय के बरो कंट्री त्रेवा कंट्री सेलेक्ट खेदि इंडिया के ताव बरो इंडिया सेलेक्ट खेरिनाय इंडिया सेलेक्ट खेपाय हम इंडिया सेलेक्ट खेपाय के जां तोला फाइख्लाय दि बरो तासा जुम के नुनाय के बरो नारो बदि के फाइनाय के बो अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज मो बरो क्लिक खेदि बरो टिक मार्क खेरिदि बरो टिक मार्क खेपाय हा टिक मार्क खेपाय के बदि के फाइनाय ऑप्शन तलावो आर्टिकल एंड पैराग्राफ बोनो सेलेक्ट खेदि आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2f बोनो सेलेक्ट खेदि आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2a बोनो सेलेक्ट खेदि के विथहोल्डिंग रेट बरो के 15% रेडियस टीटी रेट बोनो तोइदि 15% सेलेक्ट खेदि आबनि पाइ के तलावो चेहा टिक मार्क खेपिदि टिक मार्क खेये उचिबो सर्विस और अदर बिजनेस मो बरो टिक मार्क खेदि के बरो फॉर सेम आर्टिकल पैराग्राफ बरो वो आर्टिकल 7 सेलेक्ट खेदि आके विथहोल्डिंग रेट बरो के नारो बरोम खातोइदि बो 0% बोनो तोइदि के बो 0% तो यामानि 30% रो सेक्रुदिंग वानो बरो नाइचोमि कामा खेरिरुदि आबो पाइ के बो तलावो चि टिक मार्क खेपिदि टिक मार्क खेपाय के उचिबो मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज तंगो बरो टिक मार्क खेदि बरो टिक मार्क खेपाय के आर्टिकल एंड पैराग्राफ 7 तंगो बनो उचि आर्टिकल 12 सेलेक्ट खेपिदि आबनि पाइ के विथहोल्डिंग रेट बरो के 15% तोइदि के बदि के ये पाहा टिक मार्क खेपाय के काथामो के बरो ते टिक मार्क खेरुदि टिक मार्क खेपाय के नेक्स्ट मो क्लिक खेरिदि के तबो नेक्स्ट मो क्लिक खेरिहा के ताव के चंसिसा मानै सिंपिनाय उचि इनके ताव नाइदि उचि बदि के फाइफिया स्टेप 4 के स्टेप 4 के बरो संगो एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म इन यूएस ओ नो जे मासो सामरो देखे तो सा महा सामरो देखे अबो मा एक्टिविटीज के यूएस ओ अबो मा संगो के बरो महाफो खेया चंगले केबन बो पंदाव बरो नो मो खेरिनाय के बा नो मो सेलेक्ट के हा नो मो सेलेक्ट केपे के बो तलावस ते के तो आई सर्टिफाइड दैट द सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडेड टू गूगल बरो तो बनो टिक मार्क खेरिदि के पाइ के नेक्स्ट मो क्लिक खेरिदि नेक्स्ट मो क्लिक खेपे के उचिहा त्रे वे हानारो बरो नाइनुनाय
go paperless ye bodi ke inke bo go paperless mo automatic bung select no tongnai ke bono select khedi inke abodi ke pai ke bo I accept tong tolawo I accept the paperless delivery agreement boro tik mo khedi abo pai ke trebo get documents mo boro tik mo ta khedi boro kheni nang ye ke bo pai ke next mo click khedi next mo click ke pai ke tawo tre wai ha step 6 okay boro ke nung bo je joto so details form ke mo bo nung ke mo da abo tik mark makna I confirm that I have reviewed the generated text documents in tongo boro tick mark khedi tick mark khepai ke bo tolawo next in tongo next mo click khedi kitaw ke step 7 okay certify and sign boro ni signature sign mari nai ke boro under penalties of bono tick mark khedi tick mark khepai ye tolawo phaikhledi tolawo phaikhlai pai ke boro ke ni agreement pa hanung bono pore pai em chi pai ye joto so jebo form fill up khemole ang bagrap sau bai ke kheu mono ye boro no buimoni ke ha sign mari nai abo ke boro tick mark khemar nai I certified mo karo khepai ke bo January 1 ke boro year of je nu fill up khemo abo tinini borsi tawni borsi abno staur din ke tawn 2024 stauri nai 2024 ke bodi ke ye stauri di ke stau pai ha singke chung mama khenai bo description and date mo bono beradi optional se nangya compulsory ya abo pai ke tre wai ha boro wo chung mama khenai taw wai ha bo signature wo boro sapi uchi yes I am the beneficial owner name in the text identity section ke boro wo nung bo tre wai ha yes mo click kerdi ang bagrano bo je text identity section o riye tongnai fill ke tongnai abo ang bagrap sau no mo boro ke haridi abo pai ke tolawo full legal name boro wo nini mo automatic tonai tongpai asen ke bono submit keridi ke bo finally we hanaro check kerodi kama khiye ke pai ke submit mo click keridi ke submit mo click ke pai ke taw chung sama nai singnai ke taw chung nai sing laigra na sisa taw boro tin tong ke nai di boro wo bodi ke ye naro nai no nai ke boro missing document ke ha submit ke nai ye boro wo sawo ke boro ni document sign tong are mi an document ko mari ko nai no no ko sign yo me asin ke jet ma jama proof sign tong abo mari ri ke boro wo upload proof of residence address nung tong mo ni ke ha address ni document proof abo ma upload ke din sawo ke boro ke documents we accept in tong boro narobo view full list of accepted documents mo click ya singket matma documents accept ke abo phono pa list nai nai ke boro ang sai sio nai ni nang ya voter I card abo accept ke yong ke I available voter I card tongo ka ang tawo ani voter I card no upload ke ri nai ke tawo bo naro nai nuk na bo ke upload hin tongo bo upload mo click ke nai upload mo click ke pai ke no ni file jingo select ke de je no book yo ke toy ke tawo bo nai de ang ani voter card bono select ke pdf file ke ye ke tawo upload tongo naro nai lukna voter card upload ha ke abo pai ke submit documents mo click kheri di ke taw bo submit documents mo click kheri ha ke taw chongsa ma nai sing phinai ke taw chongsa nai sing laigra na ke nai de taw already naro nai pai nukna bodi ke ye already taw bodi ke sa thanks for submitting your information will review it and email you in a few days inke noka sa sa ni nim singyo chung review khiye nuno mail deke sirinai ye boro saha inke bodi khiye pa ta okem pa asinke got it mo click kherinai aso ke taw chung samane singkene uchi taw chung sana singana masa kenai de taw boro bodi khiye phai tongo kenai de taw khe ani December 4 2024 tini submit kemo expire sonai 31 December 2027 kerpo taw bai ni approve nya ko review thang tongo taw document submit kemo time pugo ke bodi ki naro submit kemayo naro document ro maro sanya singka direct document upload kheni nangya naro form fill up ye submit kheri mayo nonit loge no aboma joto so approve honai ke boro approve ma singke direct boro approve honai ke tawani review ong tongo ke asa ke yo daifrino ani for approve honai ye abo je document maro abo bro pa ha kama ke nice nam ye bodi ke ye bro approve ke nai inke tinin boile basono anga sa ke naro kama kem chimaik na ye Brekhe ye US tax form submit ke nai je ke koro abo joto so rono naro clue na ye step by step follow ke ye naro bodi ke submit ke mai nai ke chochi malai fina trevis kam video bodi video tawo no joto so bo video na raisa jing katho yan jara nai tamon ba pando no joto no khak changa ke trainer mo so kok tirim jumro ta singke tola comments dikhiye siri din